kazawumva ngo Noheli nziza tuyisangire. Ego ni byiza nimuyisangire muyirye, ariko mureke ibyo binyoma byo kwigenera iminsi mikuru yo kurya no kunywa, mwarangiza ngo mubyitiriye ijambo ry'Imana. Matayo 15 ku murongo wa 13 haravuga hati, igitewe cyose Data wo mw'ijuru atateye kizorandurwa. None Imana yashizeho Noheli? Inyishu ni oya. Mbega byoba byanditswe muri Bibiliya mu gitabo ikihe? Nimuze turandure ibyitwa gusenga kandi ataho byanditse. Aho usanga hariho abapasitori banshavurira. Erega kw'iyo minsi mikuru niho bihimbura amafaranga menshi n'amashikanwa afadika. Hariho n'abakirisito badashimye aka kagohe ndabavuniye. Erega muri Mariko 12:24 haranditse ngo, igituma muzimira nuko mutazi ibyanditswe n'ubushobozi bw'Imana. Ega naho woba umusenzi mwiza, ukaba umukristo mwiza cyane, ibyo sindabyansi, ariko ntiworuta Mariya nyina wa Yezu, nonaruta umutumwa Petero yatoneshejwe na Yesu. Rega ntiworuta Pawulo umunyabwenge kandi twigira ko byinshi. Abo bose nta na hamwe bigeze bahimbaza umunsi wo kuvuka kwa Yesu. Nkako wohimbaza ukigina ivuka ry'umwana utavyaye n'Imana navyo yagenye. Uri nduguti yumva niyumve.